I samo držiš. I slimaš i djecu. Može. Jednog dana učenici drugog vijeka odlučili su postati pticoljubaci. U tome su im pomogli njihovi tate i djedovi radeći kućice za ptice. Domar im je pomogao postaviti kućice. Malo pomalo u kućicama je bilo sve više ptica. Svaki tjedan hranilo ih je po 3 pticoljubaca, a ptice su ih veselo iščekivale. Dobri su ovi pticoljubci, jel da? Svaki dan nam donesu hranu. Hej, društvo, manje priče, više rada. Da vidimo kakvi su na poslastice ovaj put doneli pticoljubci. Slažem se, kako se slažem rješavanje hrane. Meni se više sviđa oni njihovi ukusni češćeni. Meni su ipak ukusni one njihove lovine punjene kuglice. Baš su super. Ove naše ptičice su baš poželjivice. Pa da, sve su pojele. Dobro da se svakodnevno brinemo za njih. Majac, baš su to dobra djeca. Svaki nam donesu neku novu poslasticu. Gle, prodaju kraljice da bi nama kupili hranu. Jeste li vidjeli da su baki dragi odnijeli jednu kućicu? Sad baka draga više neće biti sama, jer će se neki naši trendovi kod nje hraniti. Odnijeli su jednu kućicu i načelniku za naš park. Za to vrijeme u učionici pticoljubci se vesele. Uspjeli smo skupiti novac za hranu za naše ptičice. Idemo ih nahraniti. Znate da su im trbuščići prazni. Uzimajte posudice. Nemojte zaboraviti i vodu, danas je jako hladno, a nema snijega. Idemo van! Malo tu, Malo ovdje, a ja ću naliti vodu u poljnice. i tako su prolazili dani. Nijedan dan ptice nisu bile ni gladne, ni žedne. Došlo je i proljeće. Pticoljubci su svojim ptičicama posadili i nova stabalica. I ptice i pticoljubci jedva su čekali da na svijet dođu mali. Jel vam se sviđa? Da! Ko vam se ptičica najviše sviđa? Meni ova plava. Ova plava.